laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ko ɗum woni awa meesirji ɗaɓɓaaɗi ɗin yo timmu ka moccugol sariya yankewol. goo on an takuna rasiyatu min alquran wa yasma ilahi asifatihi wa ayatihi wa asari alwalidati wal hadiyati almahfura. وإذا خلت الرقية من هذا الضابط فإنها تخلو من صفتها الشرعية بل تكون مبتدعة ومخالفة للرقية الشرعية وتكون عديمة الفائدة والتأثير. فالشفاء من تقديره جل وعلا وهو القادر عليه. ولهذا رد الخليل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر الشفاء من المرض إلى الله جل وعلا قال وإذا مرضت فهو يشفين. gon ko yataw ko moccirte kon ko wowlete kon ko alquran aɗa ma ɗum inde allah ɗen ma sifaji allah ɗin ma ayeji allah ɗen ma zikruji ma du'aji tawa ko ɗi itta ko ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam almasura. si tawi coora yalti tawde ko alquran ma ko inde allah ɗen ma sifaji makko ɗin ma ayeji makko ɗen ma zikiruji e du'aji jolɗi ene laaɗo sallallahu alaihi wa sallam so yaltiɗo haɗa yalti e sar'ineɗo haɗa coora na sar'inaɗo hannde kadi o wona coora siñcaɗo o wona coora lundiɗo coora saɗa e yankejo wen taw ala nafoore o battinta nde tawno sellugol ngol ko si Allah no hoddiri jalla wa ala ko kanko tun hattani sellingol ngol an ko wawɗa wadde ko sababe on si welimo o battinoya si welalimo o salo. kono de ande annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam o ɓanginaninen ɗo ɗum ɗo neeɓi nde tawno ko ñentinargal meɗen o yeetinoke en simi nawni ko sellintan ɗo ko anda ko ɗum waɗi ñawdigal o ñawdotoɗo foti o moccete woni ko galabtani o dowa andude na comprimé ɗen na pikiji ɗin na ndiyam watta ɗan mo dowa andude na ko moccako na ɗum sellintamo na ɗi piiji ɗo sellintamo ko Allah himo waɗa noon ɗi piiji ɗo sabu kanko Allah himo waɗa ɗiɗo piiji sabu seede ko kanko wattadi sabu no foti yimɓe waɗanaɓe ɗe lekkele ɗo o pikirdu pikiɗa an Allah sellinma ɗo ma ki lekki ki yettuɗa ɗo Allah sellinma ma nde coora ko moccana ɗo Allah sellinma no foti moccaɓe ɗum ma ƴettuɓe ki lekki mayuri ko min andita Allah ko kanko sellinta an ñawdoto ɗo wo wonɓe a ñawdoto on wo ɓe hoolo ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko sellinta ɗum ɗon ko goo. ɗiɗi ande ndeɗo alquranul karim ndeɗon Allah waɗiri noon ko nde fewnore haa ka ɗaɓɓa ɗon ka lahira Allah no waɗi e mayre kadi ko sellinta ɓanndu ɗum wono waɗi noon mayre ko fewnete ko ɗum waɗi ɓe hooloɗa subhanahu wa ta'ala no waɗa e ndeɗo o sabu ko sellinta neɗɗo Allah no waɗa toon sabu ko sellinta neɗɗo wono jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yettode noon ka qur'an qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ونقول نوم نيوم دبر دين فيوا هاورن دي ثوابا نو القرآن kono kadi mo fay ñawde Allah din tigi ala ko sabin bini ko ndelo alquran kala da ko dañi sellugol alana Allah daɓɓiri tawina lawol ngol Allah wallinigol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama holli awkalahu llahu ilayhi wa tarakahu wa shirkahu wa aqibatuhu alkhatar wannadama fi dunia wal akhira. kala ɗaɓɓuɗo cellal haranayi juuɗe Allah ma o ɗaɓɓiri Allah tigi cellal kono rewaali e laawol ngol Allah wallinigol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama hollimo Allah accidaymo e hoore makko tertodamo e ko woni kafidude ɗon battane ɗe wona perde ninde adna e lahira. walina Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi shirk alay ella
ala e moccitagol ngol si tawi sirku ala e nder moccitagol ngol ala ala e maggol sirku no ronki wonde to wo si tawiɗa anndi ko wonɗa e wolde ko anndi ko wonɗa e wolde kon henanima hoolike wo si tawi koko laawol ngol Allah wallinigol nelaaɗo holli koyngol laawol wonɗa e ɗum ɗo woni e arano noon ko ɗum waɗi ɓe ni ɗaɓɓuɗo sababuuji ñawndayɗi hala wona o sabaɓe ɗo wop mo Allah subhanahu wa taala laɓɓinan en ɗo haray on tigi o ɗaɓɓi ka o heɓata haray o majji haray kadi o majjini ɗimmum ɗum ɓawe wii ko alquran tawa ko Allah subhanahu wa taala ɗaɓɓira sifaaji makko ɗin ayeje makko ɗin zikruuje e du'aaji jolɗi ɗin ɓaawde tawi ko gootel e ɗiɗo ma ɗiɗo hiɓɓindiri o waɗi ɓaawo ɗum woni go'o ɗiɗi on an takuna raqiya bi lugatin arabiyya wa bi lisanin arabiyyin mafhum wa lihada yajibu alhadaru min ba'di alruqaa alladhina yutamtimuna bi ad'iyatin aw ya'tuna bi kalamin ghayri mafhum وقد يكون هذا الراقي من الخرافيين أو من المسعودين أو من الصحراء أو نحوهم فإن أثبت هذه الرقية وبالا على المسترقي وربما زادته ضررا ذلك أن الرقية الشرعية تشمل آيات من القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته ومن الأدعية الواردة في السنة المطهرة ولا يجوز الرقية بلغة غير اللغة العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأكيدا على هذا الأمر أو يؤكد ولا تشرع الرقية بما لا يعرف معناه لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم وأعمق ما يقوله أهل العزائم فيه شرك وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرون ويختمون ما يقولونه من شرك ثم قال وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك خلايدي من دون ويدن كوي تاو كوي دنگال عرب faamotongal ala ko woldi ko arab kadi wonɗa wolde ko ɗiɗi jantiɗe naane tawa koko faamoto ko ɗum waɗi wiide naani reenagol e kala moccooɓe ɓeno timi tamanno adda haala wi timu tam ngiya faamata ko ɓuri heewde e moccooɓe towna wonde jolna wonde ɓen ko waare on tigi nden juuti o ko pankalomo raɓɓiɗi o tawi mari ko jolnetee wonde fayda ananata ɗum ɗon ko townatee wonde anndu haray ko ɓuri heewde ɓen ɓe gollitiray kalimaaji ɗi ɓe golliraynoo ɗin e ɓaawo yimɓe ɓen no woodi yimɓe janfotooɓe hoore muɗum wiyana janfaade yimɓe ɓen taano mari ko gollitirtee secret ekkitoo toon gollida e seytaane toon haa waawa arta faamina ko neɗɗo diina jillindira ko yiɗuɗaa kon an e ko woni e gollirde kon tigi tigi saanga hewti ko maa kon ko welete kon an hiɗa anndi ko a neɗɗo sunna ko anndi tawde ko welete gol an o ewnoo ɗon o laɓɓina ɗo nana saanga tawi ko ɗuma o jolna an tigi ara faamude kon ɗum wona wolede toon si tawii ɓey neɗɗo woni mocciroo honi aray ko mbile ɓenndure ɓen ko ɓuri ɓattaade battane ngol moccugol ɗon ko nambara e hoore moccaa ɗon no heewi ko ɓeydanimo lorra no waɗi a tawa e mocceteeɓe goo ko ɓe nawnunoo ko seeɗa ni kamɓe wii ɓe fuɗɗaa mocceede ɓurti iiraade e maɓɓe ɗon ɓe yaha ka moccoowo ka o iirini ɓe ɗon ɓe ndikkata aduna si tawii ñallal ngal ko laaɓe ɗiɗi ɓe iirotono hade ɓe fuɗɗayde mocceede jooni ɓe iiroto laaɓi sappo ike nambara on ɓeydiki haranaa jawle wonaaɗe e bonneede e mum nden ko waɗi wiiɗen moccugol caria yanke wonngol kongol mofti ko aayeji alqur'ana ɗen e inɗe Allah ɗen e sifaaji makko ɗin e du'aaji jolɗi ɗin ka sunna laaɓuɗo dagotaa ko moccirgol haranaa ɗenngal araɓe kala mo nanɗaa no diitinno ƴawra jolda funnaange hirnaange bordo bardanno potto mo fiw alaa nafoore haray cheikh dan ibn taymiyya rahimahullah mo tentina ɗum ɗo o maaki shar'inaaka
o maaki shar'inaaka moccirgol ko maana mum faamataa ko tenɗini to shirkuna mum haray ko hunde harmunde noon o wi noon ko ɓuri heewde yimɓe piɓoy ɓe fiɓay ɓe jonna ɓe ko ɓe wolata kon shirkuna e muɗum o maaki ñawdorgol ko Allah shar'ini ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam holli ko ɗum ɗo yonay julɗo faraw yahaade ka shirkete arama e maade shirku ngo ko ɗum waɗi o maaki dagataa ko moccitorgol kala haala ka tawi wonaa haala arab no haani rentagol e yimɓe gollirayɓe bindi ma kalfe taƴaaɗe konnguɗi mumaaɗi numéroji waɗaaɗi o maaki ɗum ɗo fof ko e ndura yaagal tawa ko e mbila yaagal tawa ɗum maraa jogoniral huwoniraa jeydita e moccalle sariya yankooje ɗum ɗum woni mun tammum ɗum haray eɓɓande sariya yankoore tammere nden fiiyo moccoteeɗo ma moccoowo on ɓe woni e nder sariya on an ya'taqida anna arraqiya la tu'assiru bi dhatiha bal bi taqdirillahi jalla wa ala wa qudratihi وقد نقل الإمام السيوطي الإجماع على جواز الرقي بهذه الأمور فقال قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع 3 شروط أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته ثانيا وباللسان العربي وما يعرف معناه ثالثا وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى وإذا إلى فبي موشو غونغول نا كانغول تي غوني غولde golde den ko Allah subhanahu wa ta'ala dole makko den e hoore makko den nyenyal makko ngal ko ngal o naade e nder ka haala ka woluɗa ɗo ɓay ko haala welo hamo o waɗi barke mum ko ɗum e waɗi moƴƴere makko heewde ɗuumine den e mum ko ɗum ɗon woni e waɗoyde golle ɗen ko ɗum ɗon woni e gertaade ko boni ko ɗum ɗon woni e pottinde ko boni ko ɗum waɗi imamu Suyuti rahimahullah o eggi no dagagol moccirgol coora si tawi ɗiɗo tati tumbuli ɗi e coora o maaki karamokoɓe ɓen no mooɓondiri e hoore dagagol moccugol saanga sartiji tati simmi naa ɗo ara ɓe mooɓondira ɗin ɗon goom ko taw ko haala Allah kanko ɗon kalamullah e inde Allah ɗen e sifaaji makko ɗin ko ɗum on tigi mocciri goo ɗiɗi ndey mo mocca ɗum kadi naa yo taw jiiɓaama puisque no waawi wonde ɗo ko aaya ɓurana kono taa ɗum sottindiraama ɓoylaama jiiɓaama waɗaama numéroji tawa bonii few yo taw hara ɗum ɗon maana mum no anndoo sa janngi ko jannguɗaa kon no selli mo naniri noppi mum ɗin o annday ko honɗum ko jannguɗaa kon firi immorde ɗeɗo ayeeje ma e ɗeɗo inde Allah ma e ɗiɗo sifaaji Allah ma ɗum e ɗiɗo sunnaaji jolɗi e karaho nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki tati on tawa a fiɓa ka ɓernde ma ko joora on tigi tigi won ma ñawnude hara hiɗa fiɓi ɗum ɗo no mocceede Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ɗum ɗon sabu kanko Allah on ñawnde الرابع نهي ألا تكون الرقية بحال غير مشروعة كأن يرقي الراقي أو على غير طهارة كأن يكون متلبسا بجنابة أو يرقي في مكان نجس كالحمام أو هوائر الحيوانات أو أماكن النفايات أو المقابر أو نحوها فإنها محرمة نهي مجوون في كلا كو آية القرآن ما عند الله ما صفاجي ماكم ما سناجي جولد دين في كلا كو ديدو في كلا كو نولد كون لابي كو نجانغود كون فاميني نو اندو كو نو نجانغود في كلا هيمو فيبي كو الله سبحانه وتعالى سلنتا
yo taw kadi himo e nder alhaali shar'inaaɗo naa yo taw himo e nder alhaali mo shar'inaaka moccugol e muɗum siki alhaali neɗɗo no waawi wonde fewndu alhaali o nolli ɗo naayo o moccu fewndu ɗo masalan goo on tawa hinaayi wonde janaaba o lootaaki janaaba on tawa maa ɗum o mocca tawa koye nokkuure soɓunde nabugol goɗɗo wano ka 12 moccuyamo ton maa ka lambooji mumunteeji wano lambo masalan gelooɗi maa tawa koko nannditata e ɗum ɗon maa ɗum ka kubelji maa ɗum ka ɓerɗe maa ko nannditata e ɗum ɗon so tawi koye o alhaali ɗo woni e moccude annda fii kala ko ɗiiɗaa woni e gollirde o mari ko goltirte kanko cheytane woni e gollirde الخامس ألا تكون الرقية محرمة كأن تكون الرقية شركية أو بدعية أو كان الراقي فيها ساحرا أو كاهنا أو عرافا أو مشعوذا لقول عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن في شرك فكل رقية تضمنت شيئا من هذه الأمور فهي رقية محرمة ولا يحل للمسلم أن يستشفي بهذه الرقية ولا يحل له أن يذهب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو المسعوذين أو يطلب شيئا من رقاهم أو علاجهم أو يستعين بهم في أي أمر من الأمور ولم يجعل الله الشفاء فيما حرمه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام وذلك لما تشتمل عليه هذه الراقية من استغاثة واستعانة واستعاذة بغير الله من المخلوقات ودعاء من دون الله أو مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع ودفع الضرر يقول تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا غاض لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هاي ويدن ديدو نايتي هيبي tawi oɗo neɗɗo wonɗo e moccude wala jillude nder ton ko harmi kalimaji shirku maɗum kalimaji bid'a maɗum tawa kanko oɗo neɗɗo ko neɗɗo yani shirkowo ma mbilejo puisque hay si tawi neɗɗo kasaba neɗɗo waɗowo kasaba neɗɗo waɗowo mbilew neɗɗo waɗowo ndurayagal neɗɗo waɗowo piiji gatareji hay si o gollitiri piiji shar'inaɗi nde tawno kanko haray ko soɓuɗo haray o wawata ñawdude ko ñawdude ko Allah wallini kon faamen feetuɗo ka ɓernde mum feetuɗo ka ɓernde mum sabu angal aqida selluɗo o wawata ñawdude feetuɗo ka ɓanndu mum feetere no nokkel ɗiɗi sa ala aqida tawi a faa feetuɗo qur'anan ko tew ɓangilngol ɓe ko feetuɓe ɓe ala haqqille ɓe ala faamu ɓe nanata ɓe yiyat ɗum no heewi ka qur'an donc feetuɗo faɗɗa tawhidi mum ka aqida mum wiide wata ñawde feetuɗo faɗɗa ka ɓanndu muɗum ko ɗum waɗi e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki e laala e ɗi cooraaji si tawi sirku kadi ƴettaka naada nder ton kono so tawi gootel e ɗiɗo naadama ton haray harmi daganta ko julɗo ñawdorgo on say ɗin ɗon moccalleeji daganta ko mo yahugol ka mbileeɓe ɓen maa ka ndureeɓe ɓen maa ka ndaarooɓe ɓen maa ka coorotooɓe ɓen ko ɗaɓɓa cooraaji maɓɓe ɗin ko ɗaɓɓa yo ɓe ñawndumo o wallinora ɓe piiji e pii wonon e piiji makko ɗin Allah waɗaali ko ñawndata kon e ko harmini kon noga tawen he ɗo dey sella sabu noon haray menen meɗen anndi no woodi woɓɓe haray ɓe anndira mbile yaagal ma ndura yaagal so yeey ka maɓɓe tigi tigon ɓe waɗaniima karam ko yaagal ngal anndi kay a sellay ɗon haray ko gootel e piiji ɗiɗi imma hara ko wiyetee kon kalma fii yo ɓurtu wulde ko waɗi noon so ndiyan no saggini e yiite so a hibbii tun ndiyan buy nder toon no waawi ɓurtude kono ne duumataako fuɗɗitoo e baa
no waawi wonde kadi istidraj joomiraaɗo subahana taala no suyna wonde jiyaaɓe mum ɓen si tawi o faalakama few o waɗata haaju ma sotti haaju ma on sotti wo saanga rewɗa ka ɓoni ɗon yo allah subahana taala dandu en noon ɗum ɗon saanga nde tawi ko nde golliɗa seytane fof on tawi noon allah subahanahu wa taala jarribo haaju ma on humto ɗum ɗon ara weldigal waɗaali hakkunde mum few nelaaɗo sallallah alih w sallam maaki o taw ñawdore ko harmi haray noon kala coora tawɗi faabinoray wallinoray mooloray koye na allah e tagaaɗi ɗin ana si coorawli diisi allah woni go diisi funnaange wona allah diisi hirnaange wona allah woni kadi allah e funnaange e hirnaange si tawi ɗum ɗo wowlaama e ko nannditata e ɗi haray on sayi asori ka toŋaa ton won noon haray a doori ko hina allah wondude e allah tawi noon on haaju mo lanndiɗaa ɗon funnaange ittataamo hirnaange ittataamo iddiimo o allahu subhanahu wa taala ɗum joomiraaɗo e wota waɗɗo walaa tadoo min dunillahi wota torok o tawi wonaa allah maa la yanfauka wala yadurruk ko tata sa torike kañum tigi nafataama sa toraaki lorrataama si tawi ɗum a torike ko hina allah a wattidi e allah sa waɗii ɗum hara tawaama e tooñuɓe ɓen ɓe nganndi tooñe fof ko ɓuri mawde ko sirku wona woniri numɗal ngal fof ko ɓuri mawde ko tawhiidi ko tawhiidi ɓuri mawde kala ko wiyetee numɗal wona woniri sirku ko kañum ɓuronde tooñe kala ko tooñaa ko si allahu jogitike lorra yitaka heewde haray addanooma on lorra ala si o muuyaniima moƴƴere waawɗo sakka golde ala si lorra fokkitaniima o jogike lorra on naɓowoma e maaɗa ala si tawi moƴƴere o sakkike nde wota nde yahu e ma addoowo nde ala e jeyaaɓe makko ɓen fof mo hewtina noon mo faala o ko faala o no faalira o nde taw noon ko kanko woni yurmeteeɗo ko kanko woni yaafotooɗo ɗum hara yawgol ka ɓeeɗo ndureen e ko nanditata e maɓɓe ko bone njanonoo annde ɗum yawgol ka ɓee hay so a gollidoyaale e maɓɓe so tawii ɗum a immike a yahii fi lamdoyagol ɓe hara a heɓii ambargo musifa mum ala sinno si aduna fof halduno fotti huwondirɗa e ma balɗe 40 e ɗi ñannde joomiraaɗo subahanahu wa taala a ƴettanma décision on gollidata wonoyde balɗe 40 ɗum ɗo no hulɓini dey kono neɗɗo anndi ko ɗum ɗo hulɓini won ñannde o waali e gabru o tawi beru kadi kun o wonno e gollude kun hari mo jaɓitaneede ton balɗe 40 mo jaɓitaneede ko woni e golde kon saanga hiɓɓodira beru ko luttini kon tawoyde ɗuuɗaa fota amma kan so yahu e hoore mo goongini ɓe himo hoolii ɓe mo ɓaawo maɓɓe e ko ɓe wi'i kon alan sa hadis abdoulah ibne masud radiallahu anhu on tigi on hadise ɗo yiyana e hoore on tigi kala arɗo ka wiiɗo no anndi ko wirnii ma mbileejo ma ndure o lanndiino on yeetiimo o yilti o goongini on ɗon ko yeetiimo kon haray ko yeddi on sayi ko alqouranil karim ko jippi kon e hoore annabijo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam aray sifaɗe ɗo hadisaaji wallindira ɗi e ɓangingol oɗo nambara yawgol ka ɓeeɗo goonginaaɓe yaltinay kal islam si tawii noon on tigi goongina tigi tigi ko jarrabiyagol tuma ko nanitata e muɗum ama hara ko majjaaɗo alhaali maɓɓe on ɗon haray ko sanction heɓata on sayi ɗin hadiseeji hiɗi ɗuuɗi hiɗi wallindiri nelaaɗo sallah alih sallam makita waka e amen mo katinike ma ɗaɓɓi ko katinanoo ɗum waɗi tawgol ɗo sonndu no hoɗi ma tawa ɗo pecc boylewol ma ko nantade ɗiɗo piiji no fokkiti laawol ala immina sonndu ndu ndaara ka ndu yaari so tawi ndu yaari yeeson tigi a weloyay ma ka ñaama so ndu yaari ka nano ma ɓaawo makko a weloyta ma fecca peccol boyle ngol feccike tumbo welay feccake tumbo mettay masalan ma bulle ma ko nantata e muɗum sifa ɗiɗo si anndan armaɗa ndaarude avenir ma ɓattiɗo on ko honno tawroytamo so a rewi e ɗeɗo ɗate araya nelaaɗo sallah sallam maki na onon hannde kadi ay na onon dey anndu aray ko laawol nelaaɗo ngol wallinda si nannguɗa ngal ɗatal ɗon ko noon kadi mo ndurike ma o ɗaɓɓi ko nduranoomo wiigol ɗo no wujja kañum addoyay goɗɗo ko holla ko on mbo wujji nguyka ko seede
addante seede ma wondore amma wiigol no addede ɗo goɗɗo oɗo yaltina ko wujjuɗo wujji ko andi goɗɗo kawni on andi so ari ɗo naati o janngi yaasi ma o findiri peliji ma waɗi ɗum ɗo yaltoyay ɗo ha ceerno sa rondike ɗum a tawi sinna sa accino ɗon ko wujjaɗa kom puisque sa accino ɗon ko wujjaɗa kom a tawino ɗum no sabbi ma yawmal qiyamata joni na gasana ko wujjaɗa onɗa hettude no gasa kadi haɗa perdi ɓeɗo diina ko luttinoɗa kon ɓawde kal jawkal ɗo yehi no wawi kadi rondoɗa tooñe wattida e ngun sirku ngu rondiɗa ɗon honde tawi sanga o ari feni tooñi ɗo mo siɗɗo ma o wi ko kaari tawi noon na on moɓuɗa ndin jawdi on ɗon lorruɗa on ɗon sakkuɗamo bonnuɗamo inde hiɓɓidira boneji ɗi tonganaɗa ɗin fayda ɗi tati noon saabu ƴiiƴan julɗo e irdu makko on e jawdi makko ndin ɗum no harmani julɗo goɗe jonon sa addoyi o wi ko ɗo ƴettitayna on ɗo ƴetti na hara heeɓi namboraji duubulɗi haray ɗon tigi mbilanama ma o bildike kanko yo andu o yalte lawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifa ɗin hadisaji ɗon kadi bimana hiɗi ɗuuɗi amma arraqi wa musaqi yawni an o mocceteɗo e ko moccirte ko lasili on kawno wirloɗen noon mocceteɗo a nawni lasili on koya ñawdo hoore ma koya moccu hoore ma ko lasili on lasili on e remowo kanko remanta hoore ma wiyata ka watta kile kono ko an remanta hoore ma ko an soppata soppurma ɗum njulaajo ko kanko yeeyanta ko lasili on noon wiyata o ɗaɓɓatamo no wallitomo kono lasili on ko an woni jon golle ɗen ko an daroto golla ɗe oɗo waɗi kala mo kojo goo o ndaari o pordo bardare fewnide hannde mi sikki o windi deftere e nde wiye irqi nafsaka wa ahlaka bi nafsika moccu hoore ma ɓeygure ma nde moccana hoore ma ɗo yamama million ji e hoore fenande fus si oɗo wi wari feni e maɗa wi no wari jinnawi ngi hannde jinnaji sappo wiyete ari janngo so wi o yaltini ngiɗo ko jeego wiyata kadi no lontiɗon si tawi ɗon wiya rondude e bordo bardare o wi honno haɗi daranoɗa hoore ma asli on e moccugol ngol ko neɗɗo moccu hoore muɗum wano annabijo sallllahu alayhi wa sallam warrayno noon si tawi o muusama yuma men aisha radiallahu anha wa ardaha ɓe fellitanike en anna nabia sallllahu alayhi wa sallam kana yanfusu ala nafsih hatta fi maradihi alladi qubida fihi bilmuawidat falamma asqala kuntu ana anfusu alayhi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay ko ɓe tamba ɓe lontinano goɗɗo mocca ɓe mocci sala maɓɓe ɓe acciti wawde few falamma asqala ɓay ɓe acciti wawde on so yimma e ka noon lontiɓe sonna maɓɓe ɓe tawno ko kala mo kojo woni sonnaji maɓɓe wiyeteɗo aisha radiallahu anha wa arda o lontiɓe o watti fontugol sookeje maɓɓe ɗen janga ɗon ɗiɗo hanaɗi jangede wutta ka sookeje mawlira sookeje maɓɓe ɗen ɓandu maɓɓe ndu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal haray musidɓe julɓe ɗen haani anndude oɗo ɗuɗɗingol reere ɗangol faalede feƴƴitude yahugol ka yimɓe ɓe walla ɗum telen ɗe mocceede faamen ndu na timmingol goye hoolorgol allah subahanahu wa taala no reererɗirɗa walleede mocceede wo ko noon lo'irɗa ka limanu jipporɗa ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no sifori hoolorɓe allah hooloral timmungal tawɓe ko kamɓe waɗanta hoore maɓɓe golleeji maɓɓe ɗin ɓe yahata ɗaɓɓude waɗoyeede ɗum ɗo ɓe katinotaako ɓe sunnitotaako ɓe la yastarkuuna wiyaaka ɓe moccata hoore maɓɓe ɓe ɗaɓɓoyta goɗɗo gooyo moccuɓe ɓe waɗana e hoore maɓɓe ɓay nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗanno hoore muɗum ko hon waɗi ɓe wayni ko allah subahanahu wa taala ɓe hoolori ɗiɗo sifaaji ko ɗo hoolorgol allah timmi ko ɗo haaɗi wele ñawre allah e kodduyenni hina wasi noon no harmi no dagi tigi yo neɗɗo moccu hoore muɗum o hoore makko wona wonde wiiɗen ni no dagoyo goɗɗo moccumo
fi kala si tawi goɗɗo moccali maare ko ɗon o ɓuri timminde koolorgol ngol allahu subhanahu wa ta'ala waɗi coorana ko satti moccugol sa ƴetti defte moccirɗe ɗen ata hina ko metti fiino yimɓe ɓen ɓe faalete tun ɗaɓɓude balle e molanaɗe e juuɗe yimɓe ma ɓe ɗaɓɓa lo'ere e yangitagol Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu o dallinorteɗo ma ɓurɗo mawnde dallinorteɗe o ko faati a peti moccinomo mocci on nde tawno kanko moccuɗon ko neɗɗo tawhiidi ñaamowo ko dagi seede mum hay ko henndi ɗon ko susano memude haa o anndi no dagi no laaɓi wi'aka tuba heɓi ke buy no waɗi wota goɗɗo anndutode o e walline ko koye wiɗo ha faamen konto ɗum gasata rewde nde tawno ko ni o wayi himo laɓɓinani Allah himo hooli ko o woni e janngude kon o moccunoya ton o selliri wasi tawi goɗɗo haɓɓama yaafirtimo ko noon kadi fillora aade moƴƴo mo fokkidi jihaadi o tawi goɗɗo goo no faɗɗe o jannganimo faatiha o ya selliri ɗon wa bi taga ha hande faɗɗaade o addi dammi tati o hokkimo o wino jogo toon saanga men yewtika jihaadi mi rewtay ala mi anndi so o ndikki o selli o yahi ka jihaadi waɗo jihaadi ɓe arti e tawi hiɓe habboɗa ɗon e dammi ɗin tati nawnunoɗo ndikki o oyi kay iwnoɗa ɗo hunde waɗali a sikka hunde waɗali ma hannde moccuɗo mo ƴetti dammol gotol jonnitimo ɗiya ɗiɗi o yaade e muɗum ko ɗum mo ndaari ƴeyɗo ɗiɗi noon tawi on asar ɗon selli ɓay mi weero fiyaali mo tawtini si tawi on ɗon selli tawti o mo Abu Saïd al-Khudri ɗo en taway sahaba ɓen ko ittini yimɓe ɓen wof kon yahugol ka jihaadu ko ɓe huntira ɗin haajuuji ɗon ko ɗum waɗi o ɗo karamakojo o wi'i hannde yimɓe ɓen naa ko uddira haaju muɗum on ɗon wona ɓeeɗo fokkiduɓe jihaade ɓe haton jini ko ñaametee oɗa ko dammi o ƴettuno tawno dammi ko teewu kaɓe heetoɓe waaway neminaade wongol ɓe feƴƴa oɗo kadi ko même chose enen ɗo hannde ɗin ɗon tati kadi tawi no ɗuuɗi ɗi ɓurayno nafude kono ndaare o yurma oɗo o jonnitimo ɗiɗi o yaade mo mi ƴetta e gooto hay goɗɗo hannde mo alaa hay hunde narala billahi wallahi tallahi ko 500 mille mi mari sina hara mi ñawloy mi heɓata coccanami ɗo sa waɗal 3 millions en famude sa ƴettuna on ɗo ma wiya e yurmende ɗon wallindirede fewno yurmina tawa noon ko wiiɗo ko julɗo jogitiiɗo a tawa wiide somo faamina ɓuri makko e diina ala tawa yurmataake nde tagore Allah few malla yarham la yurham sa yurmataake Allah yurmintama haysi ko sari on wonɗa e rewde andi tan ɓe jiyaaɓe Allah tawa koko yurminɗaaɓe kon ko maapaniɗaaɓe kon ko aananɗaaɓe kon ko ɗum ɗo wonɗa ittude kala marɗo ko nafirtemo siɗɗo muɗum sari no landi yo nafu mum amma ndaarugol intérêt muɗum on lorrira yimɓe ɓen ɗon ko huunde hawnide ha sen ndaari ɗo imam Muslim o filli hadise Usman ibn Abdul As as-Saqafi radiyallahu anhu ko Muusa no waari ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi no tampinima moƴƴa o wi nelaaɗo ittude ñande mi silmi haa kami woni ɗo no muusude la nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maakanimo hon ɗum nelaaɗo mo caalimo few to maake da'a yadaka walli junngo maa ngon ala alladi ta'lamu ka muusete ɗon min jettadi kay mo de ɓanndu ma ɗum fagol bisimillah walli junngo maa ngon ka muusete ɗon wiya bisimillah wa qul sab'a marratin a'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir ɓaawde wallinaga gana bisimillah yirtoɗa wi'a laabi jeeɗiɗi miɗo moolora allahu subhanahu wa taala e mbawdi makko ndin immorde o bone wonɗo e an ɗo o momi heɓi ɗo e kala bone momi reenoto e mum ndaare kalimaji daɓɓi ko ɗum waɗi ɓe wi raqiya shar'iya siko shar'ina ɗum tawi ko a neɗɗo ɗaɓɓa ɗon siko cooraaji shar'inaaɗi ɗin tawi ko an neɗɗo a ɗaɓɓa ɗon haray barki majji on
nafoore majjo naa be ɗuuɗugol ko wowlaa ko tawi golo jangi ayeje guluji sappo ɗum ko yangi ɗum ko seeɗe ko ar yeey sa etike ɗo aɗonki a etike a tappiɗo a tappi naɗa tangal jokkuɗa naɗo arana yo tika yataɗo coora sariyayankejo on haysi kalimaji ɗin ɗuuɗa barki majji on e nafoore majji on hewtay jon waɗana ɗon ɗiɗo e duŋayi Allah subhanahu wa ta'ala kono noon sartino ɗon ida sahabaha niyatun sadiqa wa ikhlasun fil amal wa siqatun fillahi jalla wa ala si tawi laɓɓinangol Allah waɗi e mum anniye gonguɗo laɓɓinangol Allah ka golle mum hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala si ɗum ɗo waɗi an tigi a gaynana e hoore ma amma si neɗɗon taganaka noon joni hoore makko moccugol hoore makko ma wawata moƴƴinde kadi moccugol ngol wawata wolugol konguɗi ɗin la hissinu raqiya omo wawi wiide goɗɗo wallitomo ɓawnde o ƴettino reenare moƴƴa o wattani yiili moƴƴa ko hombo faala yo wallitomo ɗo o reeni o wattani yiila o ɗaɓɓiri yimɓe moƴƴugol ɓen yimɓe laɗɗinamde Allah subhanahu wa ta'ala ɓen jortaɓe tigi tigi ɓeeɗo ko yimɓe feewɓe tawa no tañƴina kaari o du'a makko jaaboto sabu mo reeni e ngel e ko yimɓe ɓen ko ɗum woni ɓen noon ɗuuɗa hannde boyi a wonɗo o dey na ndaargol ɗo ɓilli ɗo no udditudeɗa samurum waɗa ɗon baabel ɗaɓɓa battu sawda jooɗo abbo yimɓe na ɗum dey wa qalilum mahum ɓen ɓe ɗuuɗa hay seeɗa ulaika almubtaguna wajha Allah ɓe ɗaɓɓoɓe yeeso Allah ngo waddaral akhira ɓe ko ɓe faala ko yeeso Allah ngo yo Allah wele ɓe ɓe faala moƴƴere nden kala akhira wa muradu nafi li ikhwani muslimin ala anniye maɓɓe ko nafugol ɗimmoɓe maɓɓe julɓe ɓe ɓen ɗuuna haray tigi tigi ka raɓɓinɗingol haray wiyen neediji ɗin no toon ko ɗum woni eɓɓanteɗe ɗin fi yo woni moccugol ngol sariya yankewol ko wiyete abawabit goɗɗi ɗin ko ka sariya woluɗen ɗo ɗum ko taw ko alqur'ana inde Allah sifaji makko zikiruji e du'aji ƴettaɗe ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yewtiɗo goɗɗum ko ka needi ka jikkuji ma laaɓugol anniye on hoolagol ngol Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinangol mo ngol gongingol alqur'anare nden e mawningol nde ka ɓernde maɗa e hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala sadi ɗo tawa tigi tigi needi ma nin no timmi goɗɗum ɗum kadi tigi tigi on ko ka cellal famen goɗɗi goɗe ko ka cellal e woɗɗo kadi moccoɓe si ɓe wutti e ma hayɓa e ñawgo tawa ɓuri ngu joginoɗa ngu ɗeyɗa yeyde ka maɓɓe sabu koɓe tew ñaw ka reedu si ɓe wiye ma fuu sinda siko boddi furu ma sella piw ɗum kadi ma wattana eyle dey na yaa ƴettu ñaw ma ngu yaha ka ñawɗo yo wuttu e ma haray noon inchallahu subhanahu wa ta'ala e dawabit sariyayankeji ɗin haray ko ɗin jantuɗen fi muɗum ɗo ɗen oɗo mo joowo laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala niye makko on o laɓɓinana Allah golle makko ɗen o dolnina pelletti makko on yaqini makko on sengo Allah subhanahu wa ta'ala o hoolora Allah ko goongi o faandora ko ko woni wadde ɗo hewtingol kanko kadi nafoore makko ɓay ko tagira ko rewgol Allah e nafugol jiyaaɓe Allah wonɓe ka hoore leydi ɗo ɓen ko ɗum bani adama tagira ko rewgol Allah e nafugol ɗimmoɓe makko ɓen so ndaari sariyaji walɗi fof on tawi ko hoore ɗiɗo ɗiɗi on e yiilade rewgol Allah tabaraka wa taala e nafugol ɗimmo par ce que sa juuli ɗo ko Allah rewɗa sa itti zakka ko ɗimmo ma nafuɗa ko noon piiji ɗin haɗi yaltoy tawa anniye on ko nafugol ɓeeɗo mo siɗɗo muɗum tentini oɗo nawnuɗo wiwama Allah no waɗa an sabu tawa moodi cellal oɗo ngal ko an Allah waɗi sabu o hettitingal heɓi no rewira Allahu subhanahu wa ta'ala naye taw ko ka oɗo Allah waɗi sabu ittuɗa ɓilla ma kam ɓadde wiirino e kaari si tawi kono waɗa ara ko tawta Allah déjà yimɓe en koye nawnu si tawi tuma ko ɓilla wonɗa e ɗaɓɓude daɗugol alay ko ɗaɓɓirta Allah subhanahu wa ta'ala
koyo uttane arsike o mana zalika koyo nawnin sifa ɓe heɓano ɓe ari lakka maɗa heɓirano hendoɗangel magel ɗum ɗon aray ko hunde ɓoylinde ɗon na yo on himme ma ko faggitagol jawɗi ma ɗaɓɓugol teddule ma porfitugol haajuji yimɓe ɓe ñaamira jawɗe maɓɓe e inde ngol ɗo moccugol haray noon wendi muɗum ko taw moccowo ko fewɗo ko ñiiɓuɗo e diina Allah kan wiɗen ko fiɓuɗo finde sellude haray kala mocceteeɗo no haani kan kadi ka wattana yiila wiɗen sifa ɓe ɗo yimɓe waɗon so ya yahu ka goɗɗo no haani landoɗaa honno wayi hande yimɓe ɗuuɗuɓe perdi aqida muɗum no wiirɗen naane noon ko perdinde ɓe wallahi ko yiltirɓe ɓaawo ko kamɓe tigi ɓe anndi ɓe yehi e piiji ɓe yeetama ko ɓe waɗa ɓe yeetama ko ɓe waɗa ɓe yeetama ko ɓe waɗa ɓe tawi tigi tigi on jakayo ɗo ene tigi tigi alhaali maɓɓe on o ɓoyliki jooni yandi no wiyetef sabu noon a heddodugol e finde ma tawhiidi nde maayida e mayre maayida e ko ko faɗɗeteɗaa iɗa wondi e tawhiidi ma on tawa heɓa e aljanna ko ɗum ɓurma moƴƴande laabi million e diinde o ko faɗɗeteɗaa ɗo ndikkata jooni tawhiidi ma on ɓona maayata ko yiide fewɗaa yo Allah subahana taala dande e ɗum ɗo wattangol hiilangol dey hoolo diina mum kan yiɗa diina mum kan faale aljanna on ɓuri aduna ɗo nde tawno subahana taala tigi wiye en wal akhiratu hayrun wa abuqa ko ton heddoto hettagol ɗum ɗo no ɓuri yejjitugol ton anndita ɗo e fiingel ɗo adunawel ngel annduɗen ngel yaha jooni ma a yaha jooni accaangel tawi neɗɗo mocco won déjà o jogitaaki tawhidi makko kanko tigi mo wadde geddi finde makko no boni himme makko on ko heɓgol ɗum jawɗi ñaamete makko yo welu njaram makko ɗa yo weru hay so tawi koko Allah harmini morde riba ma ñaamgol jawle yimɓe ñaamira meere ma ko nanitata on ɓe jaabi noon taake duwa few sakko o mojje ndikka eɗen anndi en fof hadise arno landi jaabinanede du'a tawi tigi tigi ko ñaamata kon no harmi ko ɓornoto kon no harmi alhaali makko no harmi kono nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam jaabinoomo haray ko ɗiɗo woni ka tigi tigi dawabit kono wiyete eɓɓanteeɗi ɗin fii oɗo ñawdotoɗo ma oɗo ñawdeteeɗo yo taw ka o rewi ɗon no shar'ina so ndikkiye mum alhamdulillahi rabbil alamin si tawiile o ndikkaali kono o mayda e diina makko kan hara e diina kan bonaade yo on tigi reeno e kala rentinaaɗi ka sharia wowleteeɗi ma rentinaaɗi golleteeɗi foti noon ko du'aaji bid'a du'aaji ŋoƴƴo ŋaƴƴaaji sabu neɗɗo si wallini sunnara e ɓisoñjaa yimɓe ɗuuɗuɓe yejjitiiɗe e dewe ɓe mari ɗatte buyi no tawa e majje oɗo moccugol jooni kala hunde tata nelaaɗo golliri e sala makko o gollanaama kanko nelaaɗo o gollanii goɗɗo o tabintananii sahaabaɓe e muɗum hannde laawol no ɗon ko so a jokkaygol e sa selaygol kono e laawol no waawi ɗum noon inchallah subahanahu wa taala yaama jo allahu no walli en tertoɗen ɗiɗo faaleeji feƴƴituɗe ngundeeroɗaa ko moolanaangu ngal dambugal udditingal ɗo ado en fuɗɗaade moccugol e ndi leydi lagine ɗo tawi feetere fotaali ni moccaama hay ɓayda ni feetude jooni acciɗen ni moccugol fayda tigi tigi mo kala mocci hoore muɗum ndaaren si dolataa seeɗa hikka ɗi jinnaaji ɗi yoton ɗi seytaneeji en hulayɗi tun ɗi juufa ka yimɓe ɓen huli ɗi wo ɗi juufa e ɗi ukko e yimɓe ɓen ɗi saakitoɗa en addanaama piiji en wowlanaama e kasetiji wo ko ɗenngal jinna en waddindiraama e cuuɗi innugol yaaye oɗo no ñaami oɗo bappa makko kañum gerimo oɗo ko ni yo gerda haɗa mo feeti ko ɗum ɗo woni sabu on tawa koyne cuuɗi ukkindiraama yimɓe ɓen hay fewnde ɗo pali nangi goɗɗo karan so senndiraki ko pali e tawi ko jinna est ce que ara o geraaka ranɗo e pali nangi goɗɗo faydara o geraama sabu ɗum noon publicitama yaltintinaama haa ɗum woni e haqqille fa waɗi waɗi sen ndaari nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko mocci ko fof ko moccaa ko fof aynde wotere jinnawi yaltiiɗo ko woni hombo
هون تيولا ويدينا هم كون أنت دون سنة والشيخ الباني رحمه الله وماكي كان فوتينالي دليل من هلا جننا وولا دنقال نتو كان فوتينالي فيو ودون فتحي كده جاي ما كده في الأورياني ودون كالشيخ سعيد ابن عبد العزيم كان كده كدون يوتيكا دفتر ماكو الرقية النافعة للأمراض الشائعة كلام كوبي بوي هانle digi digi le munda do be ndari be tawi ko jama on dibone sakki do jama tuddi naw yani ukka haqqillaji be mudu ngata joni wanta ko naam wana imam ahmad ibn hanbal sheikh sam taymiya ambe yi digi digi jinna way wolde dengal goddo kono kambe ko be sifi ko halay faamata ko ngi woli ko halay faamata ci faami ke laabi ko jonde ngal woli خلق الإنسان علمه البيان ونحن أوكا وولغو لا لا با كبني آدم جوجيدو وولغو لا لا با فامو كون ويدا الرحمن كدون فودوري kono hande so ndaari do goddo no hende jokkine sorte ko dum kala mo ko be haqiqa yan ko be fop hande so ndaari on tay be ngiñi be kanani ko wona e dabbitede ko sortite holle ko jinna wona e yewtidede don ukki bordo bardare yimbe be ngafe iti len tori Allah subhanahu wa ta'ala la be wallude e no wodina mo sibbe men hay ber ko ne wadde de do yewtere way de zabto kambe be no gasara to mabbe faadira ma seeda awa yimbe falama watande hakkille ndara tigi dig jaka yo dum be watane yila no wodi be mapini seeda kono ko wiete goto kala namone bonnugol artike goto wonde ko faala de ko be faamu selludo no be faamir non ka julde be faamir non ka zakka be faamir non ka hajju be faamonde gollide dalji diya be faam ka jula yagal be faamir non ka di ka jora do kadi no une no wone sawaba fi wata be uno yo Allah hawre dingen sawaba makko أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد مستمعي الأفاضل حضور الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بعد شكر الله جل وعلا فشكرنا شيخنا المحاضر على محاضرته القيمة فقد أجاد وأفاد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات التي تكتب بالدموع أن يجعلها في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعلنا نحن أيضا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. كرامة تكتب بواتدن كبفكين ودون يتقل الله تبارك وتعالى بمبري هامد بل قدواني كهاني كن يتقل الله كدوال يادو الله نفتر الله نريد الله يتقلنا irritani demmo ko kanko tun hana rewede e gonga kala rewaɗo moyna Allah haray ko tooñe jomirawo subhanahu wa taala tooñama neɗɗo rewaɗon kadi haray tigi tigi on neɗɗo rewaɗon kadi haray o tooñama dewal ngal kadi ngal woni mere
haray juulude en nelaaɗon sallallahu alih wa sallam yiwri o mirandu islam toriɗen mo kanko subhanahu wa taala yo barkinan men nde ɗo jonde men o waɗa ɗiɗo kongiɗiɗi ɓe ceernaaɓe meɗen maakiɗo ta peese maɓɓe moƴƴi janngo ñannde tawi ɓiɓɓe jawdi nafata enen kadi o waɗa yimɓe heediiɓe konngol kono huyliɓɓen no ɗuuɗi e nder gaa sikkata ko ñaloro o anndi sen ɗaanike hakkunde futuro e alansara mi annda si hawri geeƴe ɗen mbattoyke fonno gerdete en ɗaanoto jooni e juma en ɗaanoto e muhadara ko woni en ɗaanata ko o kaka bitikaaji men no ngalɗini min a wiiɗa ari juma jooni so a yii juma no juulno hutube fappu hara no accitti moyiɗa hoore mum no lerɓiɗi wadde mbahewal sawtingal ƴoƴi ken moyiɗa no wii ni o annda hay fuɗɗo wona woleede o anndi ɗo allahul musta'an wattana hilla de waɗi noon laawagol seytane wonaade argol makka bam haadara tummaka ɗaari a ɗaanike ɗo ɓaydu maaraade on si heɓ soodi ka seyti o ɓura tegoy waɗi a heɓata fuunde ko nattora a heɓani ɗum mbaraji argol ka yewtere watte ɗon hono fa'ida a heɓata ɗum ɗo haray jooni ɗaani fini wom torike allah yo allah hawto e men fof ka aljanna makko yo ngelli sellet hannde nde ɗo toɓɓere nde ɓe maaki ɗo no wawa tongol na wiigol mooɓanagol denna boo moƴƴa o anndi ɗum ɗon hay ɓaykata o anndi huunde si woni ñaamirde ɓa pellet alhamdulillah no heewi ka laɓɓinen hoore men ƴakkooji ɗin ɓaleeɓe ɓen yimɓe leydi ɓoydala mban wattano en lan noon goy no jeyataho e jikku jaahili sabitugol damde leñol goo innugol mo indeta ko fii sabitugol mo ene ƴakkooji ɗin ɓawla noppi en sa ndaari ata en ɓay ɗon buy ɓawla noppi hakkunde men ɗa an kadi so a wonaani ƴakko a wonayi moɗo ɓa wawata ñaamude a waɗa ɗiɗo ɗi ko imma ƴakka ma moɗa kono si a ñaamay ɓaana renndu tufata naaɗa ɗinen wondi e konnguɗi sa ndaari ɗi a tawi ko ɓuri kaanude fof kono ɓeeɗo wiɗ hino waare hino kaftane daɓɓo hino debbo mo hijaabu tawa neɗɗo mo tawata yunonaaki ka janngeten ɓuri mo anndude ko woɗɗe haray yo allah won ballo meɗen o anndi hunde ñaamirde sannde ɗo tongugol moɓondirangol dennabo tongugol hirsangol ɗo mayde tongugol defugol e maayeele so jooni anndi taw fuuta kan tabiti ko si iwrama ka berleeji yahe ka berɗe sa yahi ɗon e wiigol ɗum ɗon moƴƴa an ko law heɓuɗa kata so wattani hilla na goonga ɗaɓɓiteten so wattani hilla ɓe noddooɓe ɓe waɗooɓe campagne yo denna ko mooɓane naatɓe adatadani kono ko honɗum waɗi fof witiri ɓaawo maɓɓe ko ɓaañaade ɓeeɗo kadi wonɓe daginde halasi wiya men lanndakigoy ko goonga goy mo alaa dalil lanndataako ɗo awa hannde o mocce jinna ɗo helletti wiiɗo waɗa e ɓawol mum hunnduko mum ɗo heɓay kata ko naafiri no ko naafiri noon wayi wa misira ma piiji ɗin fof a yeyta ɗum no ngalɗinin ni en hirumpiɓde kartiyay gooto laaɓuɗo puy ka yaaɗa wono jilla ataynema kala no ɗa winndooɓe katabo no ɗa moccooɓe jinna no ɗa ceerno demar feere no ɗa ñawdireeɓe ɓe conndita ko sirku no ɗa tawa hono alan quartier o fof hinoɓe jilbabu hinoɓe pantalon hinoɓe baye hino pembuɓe baye hinoɓe garan bubuji leppi hay joni hay e iidiji men sunna ayay neɗɗo sunna no waɗi garan bubuji leppi ha e leydi no daata no wiyayno alhamdulillah ɗi fuutoji e hoore mum eɗen anndi karamakkoɓe cheikh aboubacar jabiri jasair no fayi karamakkoye ɗi ka ndelo majji wona kufne ko ndelo ngon kono anndi ɗi piiji ɗo joni fayde joni en hutodirino law hari naani hari kadi so gooto janngama fof no gomɗini ko nelaaɗo maaki ɗum ɗo naataarijo fof no jaɓi kono jooni a woɗati ɓen na est ce que ɗum vérifiama est ce que ɗum lan amen taw o vérifia on to amara tawa deftere aɗa an wona faamu ɗaanaaka julle ma vérifiata wonaaka carton ji ma vérifiata nde yiiɗa neɗɗo taw o annda hay e huunde ɗina yiltinirgol carton wol ono wiyatawa pendejo waɗi ɗo wondiri allah haray tigi tigi on oɗo o tooñi hoore makko waɗi o wowli ko annda hay seedi tagoɗe hoore goɗɗo tawa anndamo salafuna sali no haɓi ɗum issa umar radiallahu anu ɗumo ñaawa goɗɗo tawi ko seedito e makko ala te inni wondema o inni man yashhadu ala hada goɗɗo ɓanti on ɗo en ñana ya amiral muminin
من أن تعرفه وإن نعم يا أمير أني كيف عرفته سيدنا عمر رضي الله عنه جوجي لفراش وإني كيف عرفته جاورته إني لا سافرت معه لا عاملته إني لا إني اتق الله في نفسك كيف تشهد أن أنت لا تعرف جاكا فأيكم بسيطة أيكم من أمير المؤمنين وسيكو مثلا ودائما يكون عمر رضي الله عنه أسيطو أن تاندي مرون تاسيري تادي أوري مو oya ko wihi mo andi ko honno andirɗamo oya de onni wo onnene mi landamala a hoɗidi e o a kawtiri e makko no o woy a setodi e makko no o woy a gollodiri e makko gollodiral onni adnayanko ala no o woy o hulu allah o to seedi dowere o anda hande buyɗo sukaɓe kadi ɗo Ustaz Alasan no lolli ɗo Muhammad Saïd ma docteur Mouhamadoul ma o e karamokoɓe anndaɓe ɓe ƴetta o ɓe naɓan fam moƴƴede o andi ɗi fiiji fii hiɗa anndiniɗi ɗo goɗɗoram meeɗa foytina wono fotti ton ɗo ni no waare nden o ƴetti ɗo naɓe ɗo ƴama uwa ko yaa waɗanaamo ɗon taskiya holla hiɗa anndimo tawa meeɗa annda o hannde e janngo ƴoreɗa ɗon fena ɓa pelley ko fenaani ni baabe jiwon hoolo ɓaatimo hoolima wondema o sukaɗo annda eɓal goɗɗa ɗo enen windanmo taskiya mi anndamo sinano mi yiira kono jooɗaami min naadi ɗo noon taski honno mi indirananema taskiya en hoɗi daade en goddi daade en komi ɗo anndi ɗum miɗo yiye ka laawol ko honɗum mi sifotoma so a faala mi windane taskiya fenandeejo miɗo waawi windude fenande jonne hara kawon sago kono mi anndama ibarakallah par ce que mi anndaji ko ma few mi annda honto jannguɗa koye majlisi koye ta a jooni faydi ko mbayɗen tu wona ñaawire aray oɗo mocco jinna no ɓe wiiri ni jooni fewno wonnoɗen ɗo 91 92 wona en hitaande sinanaka gooto paɗɗa ka kono jooni ayay ɗo no ngalɗini hay jiwo sontuɓe nayo naɓe o mocce goɗɗo barma ɗo ko jullere barminimo ka gesa o temme ɗo temmere ɓen nayo yaa o moccane ndiyam to temmere nden ɗo ƴoni so temmere hoynaama ko honto nde ɗo siki jooni ɓe yaaɗo mocca siyowal ndiyam konaaki ɓadnimi konaaki siko moccowo hari woɗɗo wonno no mocca gambi so ma haadara ɓe jonni mo ñande go waɗi mo haadara fimo jogii yaani honene teeƴi e konnguɗi jinnaaji hakkunde ciikugol e urkingol e uyna nduɗo ko ceerno bakar wiyetee ko woni alaa to ko soulayman nduɗo ko ceerno oumar nduɗo ko ceerno alhasan ndeɗo ko ceerno alutay o inna yimɓe wiɗo ko alhaji kaari o luntinira inɗe ɓen rewɓe ɗiɗo yani faɗɗaɗa goɗɗo no bambuno boobo huɗi anndi sonnaajo mara beere o wiye tii wiya kaa alaa ko alaa e jembinde o inna ko jinnaaji ɗi wowla e hun ɓe goɗɗo kadi naɓaama ɗo koccoyaama haa o barni ɗo konkateer ɗo ɓe piimo ɓe artirimo o fotmo ɓiiɗi ɓeño ko jinnaandu fiya min no wolitana ko o fiya est ce que ndu ɓanndu o ɓuutudu ɗo ko ɓanndu jinna ɓuuti ɗum ko haande naatitene taali anndi ɗo kamɓe ko bindi ko ɗum simiɗo ndaarude o bindi ɗi ɓe janngiɗi min mi eggiɗoogol min hinaa ko mi wowlanam no megguɗo koko mi nattora ɓaami jogaaki ɗeri ɗin koko mi nattora mi heɓa faayida ni en yewtan par ce que onon ɗo fof ko o wooli ɗo fof ko woni ko dalilaaji ɗin e dawaabi tuji ɗin e charia on ko wii ko woni on annda kono ko woni e feƴƴide ka saara nden kawalaamo anndaa e on no mbaaɓe ɗin ɓe tiimo jonnude hannde kadi waɗugol mo haadara anndi ko naatiri ko woni wo heƴay ɗo wiyeede ko fof kala mo kala ka raɗora ma kala ka dogiri ma ka tawi alaa e martude koye aru o ko konaatiri ɗo jooni en mari ɗo piiji ɗin ɗi bonni inde sunniyankoɓe ko enen ɓuri ɗuuɗude e majji si hawri e wattanaade mahiya e majji ko enen woni sakkaade daawa men on taw jaɓa ara ɗum taw lam felliti felletti ɗo ɓaa ɗum fof mo on tigi e ɓay ñakko ye laɓɗine ngoongal kon ɗum ni oɗo debi oɗo sensugol mbuuɗi hannde ɗum ɗo hannde bonni nde yimɓe sunna par ce que hannde ana woɓɓe nana ye riba noon kono haray ko sinaaka debisi kam riba on haray kamo kutubaaji kamo haadaraaji no wowle kono par ce que jo so a yehi a yii monco mancaare ko wona e waɗeede ka baŋngal sensude kon ƴettugol mbuuɗi goɗɗo acca mo jooɗi ɗo yaha ɗo wa ni e toƴetta moto mo maawto mum si artira ɗe selliti ɗum ɗo ko riban nasiya
non anen heewi ka sunna wiiɓe ko sunna ba e buyraɓɓe ndi ɓe coñci buumi ɓeygu mum woɓɓe ko imamuɓe juulirɓe woɓɓe ko waajotoɓe muhadarat ɗum ɗo kam la yahfa alaykum hadala ɗum ɗo ñakkini e moƴƴa ñawliroɓe ɗo ceɓe ɓen kadi hani ko yayaka ɓuro e mawɓe men no ñawdirayno ceɓe hari sonnajo ñawdirteɗo ceɓe e ɗaɗi hino selli ɓuri ñawdoro hande comprimé pikir enen ɗo buye men jibinama ɗo yumamo a ndalamta ayano sonnajo nde jibinan nden ñande ɓe yaha kisam ɓe warɓoya haa ko ɓe lootam ɓe yaha ɓe jasoya ɗaɗoy tinde ɓe yaha ɓe seroya ɗaɗal amin ceɓal ngocol ɓe yaha ɓe ɗaɗo jasoya ɗaɗoy kamaare ɓe yaha ɓe siroya ɗa hono ceɓoyɗe hawtita ɗum ɓe warba haa moƴƴa ɓe hirta gertogal ɓe ndaarat taɓɓere ne bannayi ɓe waɗata wureere ɗon ɓe sa'a ɓe saydan oɗo sonnajo nafo nden ñande o ƴettay coñci ɗi o jibiniri ɗum o yaha wuppoya ka caabol o rando tan ko wan ndiyam o arta tawa hon boobo makko no jibina waɗa walla watta ɗum won ɗum hina wiigol ko landamo honene hande si awri sonnajo ɗo jonka o ƴettireeɗi ɗano musa hande miɗo ottiraɗo ñande par ce que a yowtinoke allah saba fof koye comprimé e piqure ɗaɗi a ndaara e bureau on so hay paquet ji mbuuɗi ma ko waali ko ƴetta gaynaka e ko gayna tawi ha joni jiminɗo wonde ñande taw fayde ko audience o wirete hakke mo waya sikkayna hay tawi waɗɗaɗo opéraɗo ka blol hakke ko tawi on nanete okella kono hari kamɓe ko ceɗe ɗaɗi ɓe ñawdirta wona sirku billa joni so ñawdirowo ceɓe ɗaɗi misal tiƴƴettete seeɗa ɓaka saare ɗo wona on wiima oɗo yaaɗo mum no yahi neeɓoy o artani on wiima joni ara ñawdirowo ceɓe na artirowo neeɓoy on wi ara min sami wallete no o artira kono noon arde a ñaka jigawal heɗoɗa ha heɓa carmalo tatoy ka jigawal ñaki jooni adda koye ɗon koye helte laabi jeɗɗima sappo e goo waɗe ley jullere nde sottintake ka koye waɗa ɗo woynde makko janta ɗon laabi tati wutta koye waɗa nde ɗon jullere nde joɗɗina ɗon inchallahu so warti o tande kadi si awri kaka owen ko saudi ma amérique ma nokku goon haray o tampinama honno so ittama ton addama ɗum ɗon ko goɗo ɗimmiten muɗum wiigol ɗo suudu miiru mum fecci wonko e laawol koye jurol ndu woni jurol suudu hannde ndu ara jurol goto ko ala kan mana wiiray naata ko honɗum waɗi suudu wondu e binde laawol jogori bale ɓuri teere wonɗo ka sera to ko jurol ngol ɓen nawa si miiru feccike awa haray miiru si feccike ɗe nande are sabubuji ɗi ko imma subasman on kelɗaali ma tawi birki on kelɗa ma gollaki moƴƴe ɗum na jurol jinna e ko hina ɗum ɗo sen wi ka ɓen ɗon en ari hannde ɗo o ñakkilɓe sunna ɓen wonde won ɗum kadi ba eno heewi tes hannde kaɓe keɓe kadi a yayantino warba no inna haywa gerte ɓa nandi ko gerte koye toso koye koye maɗi ɓiri a yetta mukku toon teɗan jaɗano yetta ƴetta gertokel naylawel hirsangel inna aya hay jooni awa ƴakkoya kum ɗo gerte kum yara tan ɗo ndiyam muuɗa ndi ɗo conni hara helal ƴeeɗe adda haray siko piijiidi hara ko minen anndi ko ƴeeɗe irete mais wallete piijiidi nden ñawdirowo ceɓe wi o kay goɗɗo ɓiɗɗo billahi o wuuli ko wawata ka jomirawo subahana wa taala fecci yimɓe ɓen feccenayi waɗi woɓɓe ɓen jibinayi woɓɓe e rewɓe tu woɓɓe ɓen woɓɓe tu woɓɓe ɓen o jillindiranan woɓɓe o yowaɗa ɓe a wiima si o mo allah wi waɗa e ɗo mo heɓata a wi an a walla e wawa heɓa aɗayni o ɗum ɗo ko ella molanaɗo si ɓe ñamodira e ceɓe ɗaɗi yoɓe siru ceɓe ɗaɗi ɓe ñawda yimɓe ɓen ɓe tetto ukkagole masaila tawɗi no yonditi e banngal ta ko allah tum waawi ɗum ɗon wona okkugol ɓiɗɗo ma ko nande tawi artigol yaaɗo ma ko nande tati fa ɗum ɗo sen iwi ɗon e ari ka ñakkilɓe sunna ɓen tawa hiɓe feeñi feeñanɓe sunna ɗum kadi ɓaye buyɗe ɓeeni hino ka siro ceɓe ɗo si a ari ɗo ka ɓeen ɗo waɗoɓe démartere filiɗe ɓe hannde no lanni bonnude innde sunna par ce que so ɓeni he uttake woɓɓe sabotage alaa ko ɓe haalata ɓeeɗo kadi hayti ɓeeɗo watta sirku kono neɗɗo so woni fenowo wallahi haray diina makko kamɓe ɓe makiri ni haray ta no duwa ndarte waɗino hayɗo goɗɗo naara kala teeren kaka hoore laawol kala teeren ko 20 sur 25 30 sur 25 kala suudu hayti tawi ko karoje tati waɗaka escalier ji ma ɗum ka soka ɗuma ɓe toɓa suudu fof no karola hannde duusu suud chambre kala yaata tawa haray malla so ala ɓeeɗo kadi lanni ñakkinde sunna
ɓeeɗo kadi naatuɓe hannde moƴƴingol biisaaji yaaɗo waare moolanane no jogii kaydiiji hay aawindaa yimɓe fotte e ngal kam mi wata janngo o jannga angele o jannga arabu o no jogii ma laffawi moolanaaji ko weltude o jaɓataa yiya nder ko ono no jooɗiino wiya wallay angola naatoye a meeɗa on noon kanko haa hannde o yiyata angola o wallay goɗɗo yaha amérique haa hannde o yahaade amérique foti sa yahay amérique ma angola naɓa wallay ɓe biisa tawa an balɗe joyi fof yontere fof nde faal ɗawaya kono an a jecco heeto ɓeeɗo hannde kadi ɓe lanni bonnude inde sunna a yiyay ɗo sunniyankejo no nanngaa ɗo sokoyaa ɗo yaadeni makke ɓe hara an annda wonaa ɗon e wiigol an tariki allah kamene wi allah hew jomniti en mo jam hara annda kanko ukki hoore makko e oɗo probléme so a ƴettii ɗo 7 000 $ goɗɗo ɗo a wiya wallay mo naatoya ɗo angola ma ɗum 10 000 américain dollar a wiya wallay goɗɗo ɗo visa o naatoya amérique o naatoyaali o artii ɗo annda waare ko teddika kadi immooɓe maaɓe on tuma kadi hara ɓeygu makko no buumi on no ara wullay ma ɗon a mustation wiya waɗanmo du'a ta ko bandi ɓakke ko golle bandi yaadal neɗɗo ɓe tawata na golle ma ni ina du'a rentade goɗɗo ɗaɓɓira jawdi no harmiri taw sikku ɗum no hara waɗama barke neɗɗo mo andi jawdi ina reere ɗangol jawdi ndi ma ɗaɓɓirgol no ɗaɓɓiri o hokkata jawdi hanno buheli ɗo ɓeeɗo kadi no yaani hono ene tehino hino tampini yimɓe sunna ɓe moƴƴano haray ko wano noon ɓeeɗo sakkitoɗen ka moccooɓe ɗo ko tampinɓe sunna ɓen tun woodi ɗo woɓɓe kadi kala yeeyuɗo haa perdi madina wono yaade luwoya suudu kaabele uddita daara alɓura ɗo kadi ɓeeɗo kadi si anndita ho si yawri yiyama ɗo waare labaade ɗo jooni kono heɓike noon hunjinooɓe daaraji alqur'ana ko haysa haɓɓiɓa ɓoggol annabi juume futuroɓe jaɓa tan hunjinoowo ɓiɓɓe ɗum wa yuftidu awlade al muslimin yeeyaynooɗo bogoro madina yeeya dolo koye fayɓe toon yeeyaynooɗo asetije ma lampuuji ma permusuji oɗo ɓa perdi foti o yaha o yeeya simo ma o yeeya defte ma o yeeya yiyani honene te maaro kono nde o yay luwoy suudu udditi ɗon nooɓe winditi ɗon so naari o tawi ɗeeɗa no sattinde ɗa ko wawɓe kanko o hoyna fayɓe o soode a wureejo adda ɗon o mooɓa ɗon fayɓe o bonnaɓe ɗon ko naɓaaɗo ɗo won ɗiɓe yiɗi moyen ɓullo fuuta mara gite ko noppi tulde gerte maɓɓe somi wii gite naagite ko enen koko wowla turnanete koko nana tun enen en daarata laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal andita tawduɗal ngal hokkiti lancaade mo fayi ko mo arti vacance o wiiɗa yo janngo o tawa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nana goɗɗo nana huwa yobode wa irtika hiindu mi tufiindu jooni nana ono rewtoɗo kalima qur'ana sikkata ho ko konngol gonngol par ce que huwa yobode wa iido si a ɗa woɗɗiti wonɗoma e rewtanade o a sikka mi yiindu mi tufiindu woni wiya oɗo noon si janngirini haa kaamiɗo on lanni walloyowo mo wo ko ɓeydi ɓarɗum ɗo fof ka sakkitoɗon e ko hina ɗum ɗo kadi ɓeeɗo kadi en toro yoɓe fuɗu allah si a wawata jannginde accu jannga taho si hawri janngina par ce que inne faɗiɗu cheyi la yuti haray neɗɗo mo mara hunde watande okkude piiji ɗin fof ɗa wawi okkude ɗaɓɓoya kadi okka kono gandal kan ka foɗɗuɗa okkitidde hollaji wattane hillay ɗum ɗon kono tawi ko sami rahmatullahi alay imo ɓangini ɗum ɗo kaɓe wawata jannginde udditata nde ko ɓen noon ko wawɓe goɗɗum wawata goɗɗum kono mo wawata few yo oɗo yaha uddita daara alquran ana ɗum ɗo ko ella amma kam moccoɓe jinna ɗo ko fulɓe fuuta yewti ɗiɗi ɓe wowli ɗo fo alaka ɗo ɓeeɗo kam hannde kono wiira noon a suusata haalude aye goɗɗo no barma junngo makko o yana ɗo junngo ngon hela ɓeyna ko jinnaari jooni jooni rewɓe kadi woni no moccooɓe ɓen rewɓe moccooɓe ko ñamminooɓe taw goto anndi ɓe wiide ɓe rewɓe fof wannayi ko gootum naɓu no mocceteeɗo ɓaawo yewti debbo wi moccay ɓenni gasi jooni ɓaa yewtidugol e gorko e yewtidugol e debbo ko yewtidugol e debbo ɓuri haalude o ƴetti debbo faɗɗeteeɗo mo naɓi ka debbo kadi ko debbo naɓi o debbo naɓi ɗomo noon no faami tawi o hewti o tawi no wardi boofooɗe tati waɗi e koru jente moƴƴa de o hewti taw enni o haray mocceteeɗo mi sikkiiɓe waawi ɗumanaade seeɗa min dey seeɗa min aray ɓe nafoto ɗeeɗo boofooɗe tati tawti men moccal
andi kan o anda ka woni ko no naba mocce nabuɗo mocceteɗo wi o ene iɗon wawi min moccande o hara o ñamali bofon oyno oye o andi no andi ɓeeɗo ko lay sirku ka ɓen bofoɗe tati ko addi o tati ko ma nenete kafe o nenete arɗo moccede o be korum bofoɗe tati no warba waɗa e korum guuma ɗum lincin sa ari a ñamay ɓen ɗon tati fof ko tati konakiri ko fuu on tuma noon si ɓe mocce oye wi ha si tawi on moccaymo hara o ñamali bofon hara wowlon ko jeeɓi si hawri on moccatamo sina o ñam bofon ara mi amin min faama ɗum ɗo o ƴettina on ɗo makko oye moccata haray joni ɗo no wiruɗen ni kala ko nangi goɗɗo ɓe wiya joni ko jinna nangi so acci martinde ko jinna si jiwo sonti ko jinna si hawri hay durmaɗa ɗo ɓe wiya est ce que o mocceyama haray wattano hillay ɗum ɗo moƴƴi yandi mo siɓɓe tedduɓe wona sabatugol moccoɓe neɗɗo aslu on tahuɓe yettiki on koye a mocci hoorema ma si goɗɗo heeɓi aɓe kono udditugol biro tawa hino mari honene te bimana honen a ari taw ɓe jiisite ɓe annda si hawɓe janngani woɗi ton ayaje ɗe ɓe janngata ɓe annda siɗa wonde jinna so arda jinna ɓe yaha jistugol ngol 75 000 ma 150 000 no ɓe yiiri ɓanndu ma ndu wo si ɓe yii ko a jon oto e seppuɗo ɓe anndina goto ɓe ottanto ɗum ɗo ko hunde fulɓininde amma si hawri tawi no ɓe wiiri ɗo juola haaju ani ida da'atil haajatu si haaju noddi moccugol ngol wadde moccanama so awri nawnuɗo on selli a ƴetti goɗɗo an aɓani kala ko koɓɓe lurra ɗum ɗon ino dagi hono waggol ɗum hirfa wal mihna waɗa ɗum métier accita ɗo wonde a yaha e ndaara no ngarɗini tawa gollaynoɓe fopp nacciti golle muɗum no yahi jooɗi wa toñade sikka ko fatunde waɗi de tawa salon no heewi pep no jooɗi ɗanɗoɗa kon ɓeeɗo fof mo kala no mari toon aya mo moccata hooreji on no to ko odiyanke o wiidete ɗum ɗo ko hunde hulɓininde wattano hilla ɗum noon min miɗo anndi hay hunde wona nene ɗum ɗo si wonangal jambugol meɗen andi si neɗɗo annda tawhiidi taw o heɓaali kulol allah tabaraka taala ɗaɓɓira jawdi no ɗaɓɓiri o kono noon moodi ko ɓuri kaanude kon fof ko fofodoɓe tawa ñande o tultata ɓaya tultata yani kala kamo haadara wat kala kamo darta wat ɗoɗo e ɗo tawi waɗay ɗum ɗo ko hunde hulɓininde aray kadi ɗo ñaamugol jawle yimɓe ɗen hara ko meere no wiruɗen noon hara hottanagol ɗo miskino maala ko 3 millions wiya moccanmoɗo naɓe makirini o ko weyɗinide nelaɗo maki wa hayru nas anfa'um linnas kala ko nafirɗa yimɓe ɓen siko gandal siko jawdi siko doole siko a moccanɓe ari e salafuna saali ko siɓe yahino salafuna saali saali so ari siɓe yahino kamɓe ko sa faalama ƴawde ka mbaɗɗateɗi ma ɓe wanne ƴaw sa gayni ƴawde ɓe ƴetta kaɓɗum ma ɗum ɓe joni ñatangal fof ɓe hoota ɓe laɓɓude bara aray ko hina ɗum ɗo no woodi ko goɗɗo waddita ɗo yimɓe kono aray haray ɗo kadi ɓe sonnaɓe inen to e kamɓe kadi yoɓe huulu allah tabaraka no waɗi woɓɓe ɓen hara anni siko paɗɗa ɗo few no ɓe makiri ni woɗɗe kadi nanngama Dakar ɗo tawi sonnaji on no faɗɗa karamakumullah ɓe ñori conci makko ɗume waɗi junngo maɓɓe ngon ko hakkunde koyɗe makko toon de on tuma kanko tigi ko faɗɗa ɗo kono ko allah artiri haqqille makko o sorti ngowdi ɓe ñaawi mawɓe ɓe mbeɗanndi koni waɗan ɗon mawɓe wa mon junngo moɗon ka conci sonnaji o wo jinnaare no ko to woni woɓe yaltinandi ɗum ɗo ko hunde neɗɗo on si o hulaali allah tabaraka taala harayno sonnaaɓe ɓen kadi iɗen torooɓe kamɓe kadi wota tawɗo a yiyaɗo goɗɗo hay o haɗidi ɗo e nawlu makko ɓiɗɗo makko si nawniiɗo goɗɗe wiiɗo ɗo ɓaygo makko ko wala jooɗaade ka kuuru o woko seytane nangi ko inno o an a jogitaaki ɓene aat ɗo yaltugol ɗo ɓaykum ko ɓaawa kuuru ɗum ko jinna nangi ɗum ko ngalaa piyoyde goɗɗo ko ngalaa kay faɗɗeede ko ngalaa e ɗum ɗo wo ko waɗaaɗo o anndi ɗo jooni si a yiya hoola kala jooni hannde kadi fuɗoɓe maakiri ni fof kullum yattakilu ala raqi warraqiya awi ruqa fof yowtiki allah tabaraka taala yonki e moccooɓe ɓen emo e moccugol ngol kala mo yiɗa jooni hannde ɗo hay goɗɗo sonkidi e nawlu mum ɗo mi nawliraaɓe karam fottitat haara guɓɓen ka pullo fuuta son wonda e ɗo kon ɓen anndi kottalara alaa kono si ɓen sonki noon ɓe nda ko waɗaa ɗum est ce que a yahi ɓe moccoye ɓe ndaare est ce que a yahi ɓe ndaaro est ce que na seytaani jokkuma ɗiɗo piiji fof haray wattano hilla e ɗin ɗo moƴƴa kamɓe sonnaɓen kadi ɓe annda kala ko allah muuyatma ko goonga ɗum ɗo waawata itti haajul asbab ono karama koɓe tawdi ɓe yino ko matlub
ولكن الاتكال على الأسباب فقط وطعن في الله جل وعلا جوني رأي جوجي تقول سبب وجني كهون لا قادة كسر والاتكال عليها فقط يوم تقول هو سبب وجني تون وطعن في الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى ولبوابك وقت اتخاذ الأسباب أما تنفيذ هذه الأسباب من بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن يقول الله تبارك وتعالى لأن دين مكة كم قرانا به سود مكة دين مكة كم قرانا به مودي مكة دين مكة كم قرانا به جبل مكة دين مكة كم قرانا به دم مكة دين مكة كم قرانا به جام مكة tinanu haray ka fokki dide ɗon holɗumi no kaani ha fotuno harati o mawduɗo wiyama o jara na enen wiyoɓe ɗo ko sunna gonga ko ɓe wi ko no tentini pantalon mum nacciti waare mum no doga ara kadi ko antata no tumbi e nokkure nde par ce que ɗo piiji ko ɓuri kanude fof kadi yaada ɗo neɗɗo femmuɗo waare mum ha wokkudino wa wogirgal tika dasa conci muɗum yaadon wiyama moodi teren on ko ɗo wonno o yawenna noon alaji ma oustage hakkilo mon allah o teren ko hoore laawol an wiya ko ɗoyde inni kono min kadi mi yeyata ko kaydi mi jot andi finsi neɗɗo ronki ko jogo pullo fuuta wiya e wooti naggeje naɗetende feƴƴi ha bukkol ngol yawti ko e mbeelete on tigi naño ɗon ka kadi feƴƴa ha tawa moodi mo ɓurɗa yani hay'a mo ɓurɗa mbaadi diina mo ɓurnoɗa sikke moƴƴe mo ɓurnoɗa taƴƴineede no moƴƴi oɗo landoma konngol gotol hikka ko kammo gurrondata hakkilo tawi ɗiyon amara fof ko jaɓoɗa haray ɗum ɗo no hulɓini ceede moccugol ngol joni woɓɓe moccira e 200 000 woɓɓe moccira e 5 ans woɓɓe moccira e 7 ans woɓɓe moccira e 1 million woɓɓe moccira e 3 million woɓɓe moccira e ha 5 million haray ɗum ɗo miskino mo ala joggu sakum maaro si o yahama himo wallini nawnuɗo o wiyama kadi koyo adduɗo 3 million ko wi moccugol goɗɗo awawno moccude o ɗum sago mi accitamo yaa so heɓi goɗɗum o kima ko biya wanima joni noon gonɗo mi faala wiide ko sakkitagol ɗo joni e wawata wiide ɗoje windoɓe caka mbaɗen ko sirkoɓe enen kadi golliroɓe jewnujoɓe jinnaɓe ma mocciroɓe shawada wa sahara e wa sihre ɗen noon kan haray ko finniyakkoɓe faame moƴƴede joni haray ɓe faala joni haray karama ko fiiri kadi ɓe terte si hawri tun tawi on nennete mocciroɓe sirkuɓe ɓen ɗon kamɓe kadi ɓe yoɓinayi ɓeya kadi windayi sirku ɓen ɗon kadi yon par ce que wiigol ɗo hiɗa ndaarde so jinna no nangi goɗɗo ɗum ɗon anndugol ma ɗum ɗon mi taƴini no mettiti seeɗa ayay ɗo yani wonaɓe mocceede on no wowla ɓe na yo ngi wowli e yo ngi wowli ka on ɗo woodi o ɗum no teetede kafetiji naɓe joɗɗanaɓe no ko ɗi kafetiji wattete ka suudu ma no ɓurtay mo feetinde ɓurnoɗo mere tawi kafeji kadi ka jinna ciikala wiyama anndi so wiyanoma ko banu a hayso ala sana so wowli ɗo masala goɗɗo ya naɓanama ɗum zere kore ma sarali o hara ɓe anndama ɓe wi ko jinnaaru ɗum wowli ɗum ɗo o susaɗade o kafeti on ɗo hannde kadi haray wowli ɗum noon huɗen allah tabaraka wa taala ɗaɓɓiren jawdi noon ni harmini hulen allah kadi yaaɗa noon jagiri afan ɗaɓɓiren jawdi ni noon ɗi dagori hulen allah faggitagol jawdi harmude hulen allah kadi ɓe jeyaɓe makko no ɓe wiiri ni ko ɓuri kanude ɗo ko fof ko nde tawi yimɓe ɓen no sikkunoma sikke moƴƴe ko a wallitotoɗo on tuma nde yahoy ɗo noon tawi fa fallo yimɓe ɓen ɗum noon ko ɗo wawɓen daraɗen jarni jama on kadi faama yewtere nden inamone goɗɗo en faala yo diina allah kan yo ka laaɓugo ɗimmitel muɗum moodi e tawa e ñaamaali jawɗi al aklu amwali nnasi bil batil ñaamira jawɗe yimɓe ɓe meere aqul ma tasmaade wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal